ज्यापु समाज यलया शिक्षा तथा सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत या शिक्षा तथा वृत्ति विकास कवया गोसाले जुगु भ्याकेसन क्याम्प छगु ज्याजो याना कोचाको गुदु ज्यापु प्रज्ञा भवने विवाह जुगु ज्याजोले समाज वरिष्ठ नकु सबिना महर्जन प्रशिक्षक राजकुमार महर्जन भ्याकेसन क्याम्प या उपलब्धि यातकया नवाना दिगु ख जिसँग ठो ज्याजो या मुख्य उद्देश्य दयो छुले दाबले जे चिकुला विदाया मस्तेगु जिउबडी चाहिँ गुणस्तर यी दाइ क्वालिटी टाइम स्पेन याको लागि ख अठेसु मस्तेगु यी याता चाहिँ बालक सही सदुपयोग याको लागि न ख जि मस्तेगु मस्तेसा यकुहे ठन जिनसोनु या लितक मस्तेसा यकुहे सिका दिगुदु वा आकन पिरसन अनुभव याना दिगु हे जुइमा वेक पिरसन नेपाल भाषा या खगो लासेका दिगुदु अठेसु चाहिँ यहाँको वातावरण वेकपि घुलमिल ज्या चाहिँ यकुहे न्या निखा वेकपि सेका दिगुजुल अठेसु नृत्य जुल चित्रकला जुल क्लेवर्क जुल यकुहे वेकपि स ठीक कासत सेका दिगुदु अठेसु वेकपि ट्राफिक रूल न वेकपि स सेका दिगुदु खसा व्यवहारिक ज्ञान तला जे जुल अथे ज्याजोले अभिभावकले से प्रशिक्षार्थी तेसर थथगो अनुभव तयादिको ख लोकिसा महर्जन लुकुसी टया लोकिसा महर्जन आर्य पहिलाची जसया अर्पिसा अवाले शुभ गायतिया Hi, I am Aiden Maharjan, here to deliver this short but a lovely speech about the 12th day winter camp at Japu Samaj. Hope you guys enjoy. The first day was quite tense and rough because I had no friends and lonely. But there were some really enthusiastic and fun classes like drawing, clay, traffic games and dance. But the next day, I made a lot of new friends, every day getting better and better. Time by time, the classes started to get more complicated and challenging.